Bir жигит үйлөнөйүн деп кыздарга барса, кыздар болбой атыптыр экен. Кыздарга дагы, балдарга дагы осуят, үйлөнө турган учурда биринчи истихара окуш керек. Үйлөнгөн сүннөт. Бирок бүгүн үйлөнгөнүм макулбу, эртең үйлөнгөнүм макулбу деп туруп, 2 рекат намаз окуп дуа кылат. О Кудай Таала, өзүң билесиң, мен билбейм. Өзүң кадырсың, мен кадыр эмесмин. Өзүң баарын билип турасың. Мен ушу үйлөнө турган болсом, үйлөнгөнүм дүнүйөдүн акыретине жакшы болсо, мага үйлөнгөн насип кыл. Эгер үйлөнгөнүм азыр мага жакшы эмес боло турган болсо, менден алыс кыл дагы, мага жакшылыгын насип кыл деп дуа кылыш керек. Анан көңүлүңө түшүп үйлөнгүң келип болбой элаткан болсоң, истихарам түш чыгыптыр, үйлөнүшүм керек деп издеп баштайсың. Издеп баштаганда көчөгө чыгып жыттап, атыр каяктан келет деп таппайсың, антпандай болбойт. Үйлөнө турган болгондо ата-энең издейт кызды. Апасы кандай, эже-сиңдилери кандай, үйүнө барганда үйү кандай, уюган айраны күйүктан жакшынакайбы, эшигин туткасы кире эмеспи, отурган төшөктөрү тазабы, жапкан аркасы күйгөн эмеспи, үкөлөрүн жакшы карап атабы, жокпу деп ошолордун баарын карап, анан сага тандап алып берсе, ошол жакшыраак болот. Кызга дагы келгенде, кыз таралган чачын карап тийип албаш керек. Ата-энеси ошо бала жакшы бала деген болсо ишениш керек. Анткени эркек киши аялды өмүр бою изилдеп окуп үйрөнүп бүтө албайт. Bir gün karasang bölök ayal olup tura bere turmatты bir tuğanım. Erkek de ayalga uşunday. Oşun üçün erkek ayal izdep bütüşü kıyın. Erkekti erkekler bilet, ayaldı ayaldar bilet. Oşoğu ayal ola turgan bolsang, ecelerine, jengellerine, sana güygöndörgө Kudayım küç kuvat bersin. Güyögö tüye turgan kız atasını okuş gerek. Negizgisi izdegende kızdın özü demez, oşol kızın atası kim? Atası kocoyu emesti, oşoğu mani veriş gerek. Eğer atası uyda uğa turgan bolup, söz uğula turgan bolup, bir o söz jete turgan bolup, itaat bolup, amir olsa alış gerek. Anan uyda apası amira olup, atasan uğa turgan bolup kalsa, anda oğa etiyat boluş gerek. Anan turmuşka çıga turgan bolup, vakit gelip kalganda güye bala gelgen bolsa, eğer de dini beken bolgan bolsa, oşoğa turmuşka çıga veriş gerek. Anın sululuğu, ata tegi, mal dünyasını karab otursan, anan bazarın ötüp kesse, Giyin güyögö tibi ömür boyu ülkelerinin baldarın bağı ötüp ketesin. Oşun için kızlar dağı gelgen ata-eneler dağı karap durup 20 yaşka çıkıp da üyü yok eken. Sen kaçan üylü oldun alen? Özün 40'ka çıkkanda atan ölüp kalıp üyüge ev olup kaldın. Bolbosum üydele sende yok boçu. Töşöktörün bar katında gelgen sepmenen gelgen. Anan üy bala gelsele eşteken yok eken. Minen bar sakalın bar, imanın bar, namazın bar dese üyün yok eken dep. Oşentip 20'dağı balanın gönlünü ortup ketirgenleri dağı var. Özün kaçan adam bolgonsun bilip koyuş gerek. Sen bunda 20 yaşında sen içip jatıp kalatilen kayerda ekenini bilbey. Toyga varganda 3 günde geletilen sen. Bul 20 yaşında namaz okup Kudaydı tanıp davat kılıp adamlara hakikat aytıp atkan adam eken ber uşuğa. Sen bugünkü 70'teki avalına salıştırma sen. Sen 20 yaşında kanday bolçun oşoğa salıştırıp durup dini olsa ber inşallah Kuday Taala barnında bere turgan bolur. Bişkekte bir günü bir jetim bala var eken. Aytat bir adamlarga deyit, barıp deyit, kızın ber desem, manga çoğda bergisi gelip edi, ortaga düşüp berin dedi. Anan moldayım elçibiz, bizge ayırması yok, biz şu elin adamıyız. Bara öğreyiz. Nen var desem aytat, apam var deyit, men var anan sakalım var deyit. Tavağı var, ilimdi adam şunday. Apam bağı vatan dedi. Anam barsaktaki kızın atası gömbek. Üyü yok eken, başkası yok eken, başkası yok eken. Men sana korkkonuman geldim be. Bundan korkkonuman geldim be. Bu oşo ilim algan musulman balaki oşo ortaga düşüp geldik biz. Desem üyün var 2 günden keyin makul berdik dep ayttırıptır. Anam bardık. Dagı barıp berişin dep de kantip atası yok balaga barıp berbeseң. Barsam törde başka biri oturat. Sizler kimsingler desem balanın tayeke payeke tüşülüye den törge biz çıgabız mınaki. Kudaga düşkönde joksun. Tayeke de olup gelbeysen bugün tayeke olup kalasın sen. Mınday jıl sen dep anan törge çıgıp oturup aparıp azıren bir jakşınakay. Üyü dagı oldu, başkası dagı oldu. Jakşınaka jaşap atat da. Adamın özünü karaş gerek bolot. Atanın baylığı balaga baylık bolboyt. Bolboyt anık. Al özündük menen ketet bari bir.